Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Menta ka arpuway terik ubnay jillew arajara arpuway. La play ka oxygen generation plant ha MCH Hospital Panalyar Jowai. Kabala penlong ru kum ka COVID-19 hospital menta. Oxygen plant ini MCH Panalyar Jowai dengan impor je dari kibok yang kuai jadi oxygen plant mandu berku dengan nok nok yang berada di dalam ini kalau jom yang merah atau ini dah hamtam tapi impor ini mentai yang yang Ya ka jinglut jingsep bantai ya ka oxygen generation plant labai de United Nation Development bat ki nongsong snong jongkeri Japan. Kani ka plan kala ban penmi oxygen hado shispa san paulitar ha ka shiminit bat kan penbiang oxygen sha ki nyopoteli ki jingthia jong ki nongpang coronavirus. Ya kani ka oxygen generation plant lawan ban play pat ba da UMLA jong ka Jowai constituency uba wailat miki shilla. Tahu berebor emersen ya film yuk dah announce le ne yang ngalahan jingerap yu khiat le da ongo wa hadin ha kan diga hau ni benai nado ar hau itrik ete to nado nin hado ko ni benai you want the family you want a ya vaccination yok ki dau jedi chhautli lamba labi dro dau jedi kam chhautli ki long yung ko dau e la ba kam kerja scholarship ya kawan economy yang ki tu MH tu refugee ini kamu jingerap scholarship ya hedor wasan kerja semen to oti bo jingerap bukan tangan ngai sekian wajar kami ni for man go jingerap kru to ini ke second waves for the one lagi ni kita naik udah deh the you to mostly di patient you one Chaki hospital kamu san hawi percent kamu survey kamu san hawi percent lagi ni patient to MKM baik dia oxygen dah kecing jo ini oxygen plant man sket go kecing kerku kecing yarak ku kru hamtam di district ode yoi habini benai ko dep de doi ya ki musim ya ki wahyu ngasam ya ki wiajan yo dengan night schema lembai jing yo ya ki oxygen plant ko man go kecing kerku ya ki nong chong yo district eba to em ni di private hospital le tu depan krek tu em ya oxygen tu em lagi kam ter tang tiba ini ko em gejing su ko he ha teman ko gejing tak ko kro ya kinong chong yo district nalor wada kami ni por wada khang ko yo de mem de ka mai ke ji yo de ki lai kre de nalor ne te so hap yu lut de ki phau la de man sket ko gejing ko kro man de yo I ha government hospital kam gidi wa man go kecing kerku kecing yarak ko kru kawa ini ki paiba nduk dik kam lo ngon ne to kesni wadak ko kecing kren ko sa kan mu ne ba ko de yoi why ya kini ke plan kawa ini ke oxygen plan ko yarak cibon hamtam ya itu patient tu MKM ya oxygen dengan dapat ada jenisnya ho dengan kecing kuplai ko kerbang ya ke United Nation Development Program ko lamba ni ko program lamba ka jing yarak ka fund na government of Japan ka de yoi ya ni ka plan tanga dan MD heni ile na pau ya jing siamu ya ka UNDP ko da fund ni ya ni ka plan ni ko untuk dukat ke ni Henry M lately ki plan yu da pun yo ki apa state yo ki the man sket ko emba tam West Giant Hills mani ko emba tam tua the yoi the winner district the capital district the yoi ya gadi plan tuo appeal le ya ki pai ba yang district e ba tam ne TV tam man kat tehi ha peleng ke berthai mungkin ke jing smart le ne ke jing ya da ko paka ne benta ni dan du ko vaccination dan hi ko wi ko wa jing ya da ko em ko TV do kat te
tengah lembaga ini lembaga press and media tentu ya tiba nong song chnong yang distrik yang ini tiba ibon ke kata ke misunderstanding ke di lenek di fake news tu satu deh tengah tentu tiba siapa hamai be leba kamu man kata at present hadu arpau kramut mut kror arpau kror mut dibru sudah dah ya kini vaksin tengah ngai skema nga wat kolok gini gini di frontline workers medical staff pun ini tu dah gini tengah yo kolok mai gini tengah ngai tentu ipai mau yang ngai beti siapa banyak ke service banyak ke data siasi uyo bat di guru ustaz sulit le ya tinggi tengah tentu ya ipai siapa mau mati ngai beti banyak ke study konsult lagi doktor Nebak ini kesi BDM wina program pulang yo negara NHM sudah mandi awak biok lah di begini ya kita ya tuan di daun yo terus ni duan ke jingta kamu man hadu ni